Turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro haracyariho ibyisigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe, mwarahizegiwe cyane rwose. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana cyanke ikigwa gifise teme ivuga ngo ibintu vyoroshe kuronka. Ibintu vyoroshe kuronka muri buno buzima ari ibintu vyoroshe kuronka, ariko kandi haro n'ibindi bintu usanga bigoye kugira ngo umuntu abashe kubibona, kugira ngo umuntu abashe kubigeraho, usanga ari ikintu gikomeye cyane. Buri ikintu cy'akamaro, ikintu cy'umumaro, ikintu gikomeye, ikintu cyiza, ikintu kizahindura ubuzima bwawe, ntabwo ari ikintu ushobora kuronka mu kanya gatoya, ariko ikintu cyoroshe kuronka biba byoroshe no kugitakaza. Ikintu urose mu buryo bworoshe biroroshe no kugitakaza. Mbere yuko tubandanya nagira ngo dusome mu gitabo cy'Imigani 19 umurongo w'indwi. Aravuga ngo umworo we abavukana nawe bose baramwanka, none abagenzi biwe ntibarushiriza kumwiyambura. Akoma ibobo inyuma yabo nabo bakigira. Aha batubwiye ngo umworo we arankwa kugeza no ku mubanyi wiwe, ndetse n'inshuti ziwe nazo zikamwanka, zikamuhunga nazo zikagenda. Umva, ubworo ni ikintu cya mbere cyoroshe kuronka. Ubundi ikintu cya mbere cyoroshe kuronka mu buzima ni ubukene. Ubukene buroroshe kuronka, kubera ubukene si ikintu umuntu ashobora gukorera, ashobora kurondera, ahubwo ubworo ni ikintu umuntu asanganwa. Ariko kandi ubworo biroroshe kubutakaza ku muntu atari umunebye, ku muntu afite vision, afite intumbero y'ikintu yifuza kugeraho, biroroshe ko yatandukana n'ubworo. Ariko umworo arankwa. Buri ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu yemerwa harimo ukugira amafaranga, kugira ubukire. Bibiri ivuga ngo umutunzi arakundwa, akandi umutunzi agira abagenzi benshi. Buriya abagenzi benshi baza ku mutunzi ntabwo baba bazanywe n'urukundo baba bamukunda, ariko baba bazanywe n'arya amafaranga aba afite. Ikintu cya mbere cyoroshye kuronka ni ubukene. Nimba uryama amasaha yose ukirirwa atakintu ukora, ukaba uri umunebwe, ivyo bintu biroroshe cyane ku umukene, biroroshe cyane kubironka. Ariko ni mukeneye kuba umukire, umutunzi, biragusaba kuba maso, biragusaba gutekereza cyane, biragusaba kugira umugambi, biragusaba gukora, biragusaba kwiyumvira ikintu wakora cyatuma ubuzima bwawe buhinduka. Ari abantu birirwa baryamye bumva akazi, ariko akumva umengo ntiyagakora kubera gasuzuguritse. Nta kazi nakame gasuzuguritse mu gihe kaba kariko kakwinziriza amafaranga. Nivyo mu gihe cyo kwinziza amafaranga urashobora gusuzugurwa, ariko ku muntu afise intego y'ikintu yifuza kugeraho ntabwo yita ku gasuzuguro ariko araronka mu gihe ariko yinjiza amafaranga. Kubera mu isi ibihe biratandukanye, hari igihe cyo kubahwa ariko n'igihe kitari cyo kubahwa, hari igihe cyo kwemerwa ariko n'igihe kitari cyo kwemerwa. Ibihe bigenda bihindagurika. No musa abantu twemera bigeze kubaho batemewe, no musa abantu dukunda bigeze kubaho badakunzwe, no musa abantu bazwi bamenyekana bigeze kubaho batamenyekana, bigeze kubaho batazwi, ariko barakoze cyane kugira ngo bagere ku rugezo rwo kumenyekana ahisi yose, ndetse nawe ushobora kubamenya. Barakoze, ntabwo baryamye amasaha yose, oya, bafashe umwanya wo gukora, bafashe umwanya wo kwiruka, baraye maso kenshi, bakoze cyane kugira ngo bagire ikintu bagezeho. Mugabo ubworo buroroshe cyane kubugeraho. Ikindi kintu cya kabiri cyoroshe kuronka ni urupfu. Urupfu ruroroshe kuronka. Urupfu ruroshe kuronka. Ukeneye gupfa biroroshe cyane. Urashobora kuduga hejuru kuri etage ukinaga hasi, urashobora kubona imodoka iri kugenda ukayitamwo, urashobora kwihereza na sumu. Urupfu ruroshe kuronka, ariko ubuzima biragoye. Ubuzima ni ikintu kigoye cyane no kuzigama no kugeraho, ariko urupfu ni ikintu cya mbere cyoroshe kuronka. Ukaba ukeneye ubuzima, amagara meza, ni ikintu kigoye. Biragusaba imyimenyerezo, biragusaba uburyo, biragusaba valeri kugira ngo ubashe kugira ikintu ugezeho cyitwa ubukire. Ariko urupfu ruroroshe kubona. Icya gatatu cyoroshe kuronka ni kunanirwa. Kunanirwa biroroshe cyane kubigeraho, ariko abantu bakene kugera ku nsinzi birabasaba gukora cyane, birabasaba kurara amaso cyane. Ariko kunanirwa, gusubira hasi, gusubira inyuma mu buzima, mu mibereho, biroroshe cyane kuronka. Ariko ikintu cya mbere kigoye, intsinzi iragoye cyane. Intsinzi irategurwa.
ugiye kubona abakinnyi umupira bakina iminota 90, ariko iriya minota 90 baba ariko barakina, baba bamaze imyaka, baba bamaze amezi bariko baritegurira ijya minota 90. Nubona umuntu ariko aragaragaza ibintu bikomeye hariya ku karubanda cyangwa ahantu abantu benshi baba bari, si wibaze ko bitanguriye harya nyene, oya, hari ahantu vyatanguriye. Nubona umuntu afite itorero rinini, si wibaze ngo byapfutse kurya nyene, burya yatangiye ayobora umuntu umwe, baraba babiri, baraba batatu, bagenda bagwira. Nubona umuntu ariko aramenyekana azwi, ntiwibaze ngo byamukorokeye ko umunsi umwe, oya, yigeze kubaho atazwi. Insinzi irarondegwa. Nubona umuntu ufite amafaranga, si wibaze ngo yatibutse ava mu ijuru ngo ba, yarakoze, yagenda yegeranya duke kubera yarafise vision, yarafite umugambi, yageze ku ntumbero, yageze kuco yifuzaga. Kandi buriya abantu b'abakire, buriya nibo bakora cyane gusumba abakene. Abakene barafise probleme yo kubumbwa na tujya tuntu baba bafise, bakumva umengo birahagije. Ni byiza gukora, kubumbwa n'ibyo ufise nabyo ni byiza, ariko kandi nibikubuze gukora kugira ngo ugere ku byo udafise. Ikintu cya gatatu rero cyoroshye kuronka ni ukunanirwa. Kunanirwa mu buzima biroroshye kuronka, ariko intsinzi iragoye cyane. Ikindi kintu cya kane, ububi buroroshye kuronka. Ukaba ukeneye ububi buroroshye kuronka, ariko ubwiza burakorerwa. Ubwiza ntabwo ari ikintu gikoroka ngo pum. Uretse muri Kristo Yesu twabuhawe kubw'ubuntu, ariko ubwiza mu buryo bugaragara burakorerwa, burarondegwa. Ntabwo ari ikintu gikorokeraho uko nyene. Urakeneye kuba mwiza ahantu, birivuga ngo kora neza uzakwemerwa, kora neza uzakwemerwa. Gukora neza biri mu bintu bishobora gutuma uronka ubwiza. Gukora neza biri mu bishobora gutuma uronka promotion, haba mu kazi no muri societe ahantu hatandukanye. Ubwiza ntabwo ari ikintu gikoroka, ariko ubwiza burarondegwa, ubwiza burakorerwa. Ubwiza ntabwo ari ikintu uzapfa gutora uko nyene, ariko ububi ni ikintu gishobora kugwaho n'umwanya n'umwanya. Ububi ni ikintu umuntu atarondera, ahubwo ububi umuntu arabusanganywe indani. Ushima ububi abantu babusanganywe, uzagende ku marezo sosio, uzasanga inkuru abantu bavugaho cyane ari inkuru mbi. Uzasanga inkuru iriko ama-views menshi ari inkuru mbi, ariko inkuru nziza ntabwo abantu bigera bayirukira, si banayumviriza. Uzarebe commentaire zikunda kuba kuri YouTube cyangwa Facebook, uzarebe ibintu byiza, uzarebe ijambo ry'Imana, uzasanga ijambo ry'Imana nta commentaire rifise. Mugo uzarebe amafilme n'ibindi bintu bibi, nakayakorotse, nakayaguye, yari umukozi w'Imana bamufatiye mu nzu ariko arakora ibi, yari umuririmbyi, yatwaje inda, yari uyu. Iyo nkuru iramenyekana cyane, iyo nkuru iravugwa cyane. Kubera iki? Ni inkuru mbi. Kubera ko abantu bakunda kuvuga inkuru mbi, ni kubera nabo nyene ubwabo ntabwo ari beza. Ubundi abantu ikibi baragisanganwa indani. Birambwira mu gitabo cya Yeremiya, birambwira ngo umutima uragwaye, gugwaye indwara itovugwa. Niyo mpamvu Yesu ikintu cyamuzanye, yaje kudukuramo umutima mubi, adushiramo umutima mwiza. Muri Filipi batubwira ngo mugire umutima muri mwebwe ngo wari muri Kristo Yesu. Hari umutima Kristo yari afite. Kristo umutima yari afite wari umutima ukunda abantu bose utarobanura. Kristo yashoboye kubana na Yuda. Ibaze kubana n'umuntu uzi ko ari wazakugurisha, uzi ko ari umujura, uzi ko ari karakwiba muri kese, mugabo ukabandanya umuhereza kese yawe ngo abari wabandanya yibika, kandi uzi kaguma dokora, uzi kaguma yiba. Ni kubera ikese ya Yesu ntabwo yigera ipunguka, ngo ni kubera yibye, ahubwo kwiba kwari kwigirira nabi Yuda, kwaba kwihemukira, si kwaba kunaniza Kristo unatera imbere cyane ibintu bye nibandanye byavasa, ahubwo kwari kwinaniza wenyene ubwiwe. Kubera ikese ya Yesu yaguma yuzuye. Ikintu rero gishobora gutuma abantu badatera intambwe, batagera kure, ni kubera abantu n'abanebwe, nibazi kurondera, nibazi kugira recherche y'ibintu runaka. Hambavu y'ubumenyi ufise hari ubundi bumenyi ukeneye. Ikindi kintu cyoroshe kuronka cya gatanu ni intege nke.
intege nke ziroroshe kuronka, ariko imbaraga, inkomezi ziragoye kugira ngo umuntu abashe kuzigeraho. Mu gitabo cya Zaburi baratubwira ngo mushake Uwiteka n'imbaraga ziwe. Tegereza gushaka Imana n'imbaraga zayo. Abantu benshi rero barashaka Imana ariko ntibashake imbaraga zayo. Imbaraga z'Imana zizagushoboza kuzigama ubuzima bwawe. Imbaraga z'Imana zizagushoboza kuzigama umugisha wawe. Imbaraga z'Imana zizagushoboza guhagarara neza udatsinzwe ku munsi mubi. Biritubwira mu Efeso ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe ku munsi mubi. Imana irafite ibigwanishwa ariko nta numwe yashingiye akarimbi ngo yakire ivyo bigwanishwa. Kandi ibigwanishwa Bibiliya bitubwira neza, harimo ijambo ry'Imana, harimo amasengesho, harimo urukundo, ukuri, ubutumwa bwiza, ari byo birato, harimo ibintu bitandukanye umukristo ategerezwa kuba yibitse kugira ngo abashe guhangara umwansi Satani. Ubundi Satani yaratsinzwe. Satani birivuga ngo Imana yamusize munsi y'ibirenge byacu. Ubundi umukristo gutinya Satani no kutimenya. Kandi birivuga ngo abantu b'Imana baranduwe no kutamenya. Ntabwo baranduwe no kubura amafaranga, ariko baranduwe no kutamenya. Gukora intege nke si ikintu, ni ikintu umuntu aba asanganywe, ariko imbaraga ni ikintu umuntu arondera. Imbaraga zirakorerwa. Imbaraga ntabwo ari ikintu kigugwa, ni ikintu urondera, ni ikintu bisaba kurondera, bisaba gukora, bisaba gusenga kugira ngo uronke imbaraga, haba mu buryo bwo mu isi, kugira ngo bari abantu bitwe abantu bakomeye. Burya byabatwaye imyimenyerezo myinshi kugira ngo naka agere ku rugezo ubona ko ari umunyembaraga, ari umunyecubahiro, ari umunyamafaranga. Kubera imbaraga ziri uburyo butandukanye. Hari imbaraga z'abagore, hariho n'imbaraga z'abagabo, hariho n'imbaraga z'amafaranga, ariko hariho n'imbaraga z'icubahiro, ariko kandi hariho n'imbaraga z'ubwenge, ariko kandi hariho n'imbaraga z'umwuka wera. Izo mbaraga rero ziratandukanye. Kandi hariho n'imbaraga z'abarozi, imbaraga z'umwijima, izo twita imbaraga za Satani. Hejuru rero y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Izo mbaraga zose mejeje kuvuga ntabwo ari ikintu cyoroshye kubona, ni ikintu bisaba kurondera, biragusaba gucengetera, biragusaba kwinjira. Uzasanga ari abakozi b'Imana bakoreshwa ibikomeye, ari bambagwa, ari abantu ushobora kubara, ariko si bose. Niyo mpamvu abo byananiye gushikira izo mbaraga baca bashira imanza abari kubakoreshwa n'Imana, ngo mara ngo bakoreshwa na Satani, kuba bakora ku bantu bakagwa, kuba bakora ku bantu bakakira igitangaza, kuba bakora ku bantu bibamugaye bakamuguruka. Bo bahita bavyagiriza Satani, bahita bavyagiriza abadayimoni, kari bo babashoboza gusenda abadayimoni gukora biriya bimenyetso n'ibitangaza. Oya, Imana iracakora, Imana irahari. Nimba Imana idashobora gukora ibitangaza, aho Satani yo bari wafite ubushobozi. Ariko Satani mwibuke ko ari kiremwa, ariko Imana ni umuremyi. Imana iri hejuru ya byose. Imana ntabwo yigeze ipungukirwa mu mbaraga, ntabwo yigeze igabanya gukora ibitangaza, ahubwo abantu nibo bagabanije kwizera Imana. Umworo rero arangwa kugeza ku mubanyi wiwe. Urakeneye gukundwa, urakeneye kugera kure, biragusaba gukura amaboko mu muzu, maze ugira ikintu ukoze, maze ugira ikintu ugezeho. Imbaraga rero ni ikintu kigoye kugeraho, ko biragusaba gukora cyane, ariko intege nke ni ikintu umuntu aba asanganywe. Icya gatandatu, gukora nabi. Gukora nabi ntabwo ari ikintu umuntu ashobora kurondera. Gukora nabi biroroshe kubigeraho, ariko gukora ikintu neza biragoye kugira ngo ivyo bintu bashe kubigeraho. Kubera gukora nabi, buri umuntu wese muri w'indani aba afise gukora nabi, ariko umuntu ashaka gukora ibintu neza biramusaba kwiga, biramusaba gufata umwanzuro wo kuba muri ico kintu akaciga neza kugira ngo abashe gukora neza gusumba. Nimba uri umuririmbyi, biragusaba gukora amarepetition menshi no kwigira kuba kwitanga imbere, no kwigira kubageze kure, kugira ngo nawe ugere ku rugezo rwo gukora ibintu neza. Nimba uri umunyakazi, kiriya kintu uri kurakora biragusaba ko ucigamo cyane, ndetse ukamenyerana n'abantu bakigezemo bariko baragikora cyangwa bagikoze mbere yawe, kugira ngo ubashe kurahura ubumenyi, ubwenge bwo gukora kiriya kintu neza gusuma uko abandi bantu bariko baragikora. Ariko gukora nabi umuntu arabisangana, ariko gukora ikintu neza ntabwo ari ikintu kikugwaho, ni ikintu urondera. Biragusaba gukora, biragusaba no gutekereza cyane. Mwarahezagiwe cyane. Nimba ari ryambere ukurikiranye buno butumwa kuri YouTube,
turagomba tugusabe ukore subscribe kugira ngo igihe cyose dusize ikiganiro uzaba uwa mbere ugikurikiranye, gushyiraho like mu gihe wakunze zino nyigisho ndetse no kwandika muri commentaire. Mwarahizegiwe cyane.